Telefoni danas postaju toliko veliki da ti treba poseban ranac za njih. Zato S23 je pravo osveženje. Sa ekranom od 6,1 inča, ovo je jedan od posljednjih pravih kompaktnih flagship telefona koje možeš kupiti. I ne, kompaktan ne znači jeftin. U ruci se osjeća apsolutno premium. Staklo napred i pozadi je Gorilla Glass Victus 2, a okvir je od takozvanog Armor aluminijuma. To je ona vrsta izrade koju očekuješ od telefona koji je samo pre 2 godine koštao skoro 1000 eura. Nakon što sam ga koristio neko vreme, shvatio sam zašto ga ljudi toliko vole. Savršeno leži u ruci, lagan je sa svojih 168 grama i možeš palcem da dohvatiš svaki ćošak ekrana bez akrobacije. I da, probao sam i novi S25. On je neznatno lakši, svega nekih 6-7 grama i malo tanji. Ali S23 ima taj neki savršen balans, tu težinu koja ti uliva poverenje. Upravo zbog te veličine i osjećaja u ruci, ovo je jedan od modela koji nam najčešće traže u zamjeni. Sad, Samsung i ekrani. To je priča za sebe. Oni prave najbolje ekrane na svetu. Ovaj ovdje je Dynamic AMOLED 2X panel sa osvežavanjem od 120 Hz, što znači da je sve potpuno glatko. Boje su fantastične, a oštrina je besprekorna. Ali ono što je zaista bitno za svakodnevnu upotrebu jeste osvjetljenje. S23 ide do 1750 nita. U prevodu, i na najjačem suncu, na plaži, moći ćeš bez problema da vidiš sve na ekranu. Sada, marketinški stručnjaci će ti reći da novi S25 ima ekran koji ide do neverovatnih 2600 nita. To je stvarno svetlo. Verovatno dovoljno da ga koristiš umjesto dugih svetala. Ali da budem potpuno iskren, kada sam ih stavio jedan pored drugog na polju, S23 je i dalje savršeno čitljiv. Ta razlika u osvjetljenju je nešto što ćeš primijetiti u tabeli sa specifikacijama, ali u ruci ne baš toliko. Ono što će tvoj novčanik definitivno primijetiti jeste razlika u ceni. Posle skoro 2 godine korišćenja na ovom ekranu nema nikakvih znakova starenja. Nema duhova, nema mrtvih piksela, sve radi kao prvog dana. To je dokaz kvaliteta koji dobijaš sa flagship telefonom, čak i kada je polovan. A ako postoji jedan jedini razlog zašto je S23 i danas zvero telefona, to je procesor. Snapdragon 8 druge generacije. Ovaj čip je bio toliko dobar da je S23 seriju pretvorio u verovatno najbolje telefone te godine. I danas on prosto leti. Koristim ga već neko vreme i dalje ne mogu da ga usporim. Multitasking sa desetinama otvorenih aplikacija, igranje igrica, editovanje 4K videa direktno na telefonu i nema štucanja, nema zastoja, nema pregrevanja, kao kod starijih telefona. Sad, ovdje imam jedan profesionalni savjet za tebe. Ako si u prilici, kupi verziju od 256 GB. Zašto? Zato što ona dolazi sa bržom UFS 4.0 memorijom, za razliku od osnovne verzije od 128 GB koja koristi stariju UFS 3.1 tehnologiju. To je onaj mali insajderski detalj koji pravi razliku u brzini otvaranja aplikacija, kopiranja fajlova i nešto na što mi uvek obratimo pažnju kada radimo otkup telefona i pripremamo ga za tebe. To je ta stručnost koju dobijaš kada kupuješ telefon na pravo mesto. Naravno, novi S25 dolazi sa još novijim Snapdragon 8 Elite procesorom i standardno sa 12 GB RAM-a, dok S23 ima 8. Na papiru, S25 je dosta bolji, ali u praksi, za 99% stvari koje radiš, od Instagrama i TikToka do YouTubea i mailova, S23 je i dalje više nego dovoljan. Nećeš osjetiti tu razliku dok ne pokreneš 3 najzahtevnije igre istovremeno ili renderuješ 8K video u pozadini. A budimo realni, ko to radi? Hajde sada da vidimo kamere. Po danu, ovaj telefon je majstor. Glavna kamera od 50 megapiksela pravi oštre, detaljne fotografije sa onim prepoznatljivim, živim Samsung bojama, koje prosto iskaču sa ekrana. A ono što ga zaista odvaja od bilo kog telefona srednje klase je pravi 10 megapikselni telefoto senzor sa 3 puta optičkim zoomom. To nije digitalni crop. To je pravi zoom koji ti omogućava da uhvatiš detalje iz daljine bez gubitka kvaliteta. To je nešto o čemu telefoni srednje klase mogu samo da sanjaju. Ali onda padne mrak. I tu stvari postaju interesantne. Da ne bude zabune, možeš ti da napraviš dobru noćnu fotografiju. Ali primetio sam da telefon često hoće da previše izoštri sliku i da podigne nivo šuma. Slike su upotrebljive, ali ne očekuj čuda. I znaš šta je najsmešnije u celoj priči? Kad pogledaš specifikacije za najnoviji Samsung S25, vidiš praktično identičan set kamera. 50 megapiksela glavna kamera, 12 megapiksela ultra široka i 10 megapiksela telefoto sa 3 puta zoomom.
Da, Samsung se fokusirao na softverska poboljšanja i AI trikove, ali hardverska osnova koju dobijaš sa S23 je i dalje dobra. Kada priznamo ovu manu, a onda vidimo da ni najnoviji model nije donio revoluciju, vrednost polovnog S23 samo raste. Dobro, hajde sada da pričamo o bateriji, jer znam da te to najviše zanima i to je verovatno najveća briga kod kompaktnih telefona. S23 ima bateriju kapaciteta 3900 mAh. Da li će izdržati ceo dan? Odgovor je možda. Ako si umereni korisnik, scrolluješ po društvenim mrežama, šalješ poruke, slušaš muziku, povremeno nešto slikaš, izgurat ćeš bez problema od jutra do večeri. Ali ako si zahtevan korisnik, ako kreneš da snimaš 4K video, koristiš navigaciju, igraš igrice, budi spreman da potražiš punjač negde oko 6 popodne. To je jednostavno kompromis koji praviš zarad manjih dimenzija i manje težine. Čista fizika. Novi S25 ima neznatno veću bateriju od 4000 mAh, što je poboljšanje, ali opet nije revolucija. Ne očekuj 2 dana korišćenja ni od njega. I upravo je ovo ključna stvar kod kupovine polovnog telefona. Stanje baterije je najvažnije. Možeš kupiti telefon koji s polja izgleda savršeno, ali ako mu je baterija umrla, nećeš biti zadovoljan. Zato mi svaki uređaj koji dođe kod nas prolazi detaljnu dijagnostiku. Ne pada nam na pamet da prodamo telefon čija baterija nije bar na 90% svog originalnog zdravlja. To je razlika između kupovine na slepo od nepoznate osobe i kupovine kod nekoga ko stoji iza svog proizvoda. Dakle, dolazimo do ključnog pitanja. Za cenu polovnog S23 danas možeš kupiti potpuno nov telefon srednje klase. Da li je to pametnije? Kratak odgovor je ne. Duži odgovor je apsolutno ne. Evo i zašto. Nova srednja klasa će imati solidan procesor. S23 ima procesor koji je pre 2 godine bio najbolji na svetu. Ta razlika u sirovoj snazi se i dalje osjeća. Verujem. Srednja klasa danas ima dobre kamere. S23 ima kompletan sistem kamera. Pravi optički zoom, bolji glavni senzor, 8K video snimanje. To jednostavno nije ista liga. I na kraju, kvalitet izrade. Plastika protiv kombinacije stakla i metala. IP68, sertifikat vodootpornosti i bežično punjenje. To su one male, ali bitne stvari koje čine flagship flagshipom i nećeš ih naći u srednjoj klasi. Tako da, izbor je prilično jasan. Da li želiš potpuno nov automobil sa osnovnom opremom ili 2 godine starog Mercedesa sa full opremom za isti novac. Ja znam šta bih izabrao. I za kraj da sumiramo. Samsung S23 je i danas fantastičan telefon. Kompaktan je, munjevito brz, sa odličnom kamerom po danu i dizajnom koji se ne stidi pored najnovijih modela. Baterija mu nije najjača strana i noćne slike mogu biti, recimo, kreativne. Ali za cenu po kojoj ga danas možeš naći, posebno u proverenom stanju, nudi apsolutno neverovatnu vrednost. I pre nego što odeš, učini mi jednu uslugu. Zavuci ruku u onu fioku gde čuva stare telefone. Onaj stari Samsung ili iPhone što skuplja prašinu. Verovatno vredi više nego što misliš. Klikni na link u opisu, posjeti naš sajt i za 30 sekundi proveri koliko možeš dobiti za njega. Možda te baš taj stari telefon deli od jednog ovakvog S23. Hvala ti na gledanju i vidimo se sljedeći put. Ćao!